bana ba ito nga jam. Sanga mo itare. Tuge, nagadonge. Tuge. Mwiroreri ithuĩ tũkire tene we nowe twetereire we nowe mucerere ithuĩ twĩ chonjo tabarĩra nĩ mwenjoyo niĩ njĩtagwo Mbio wa Mbũi mwanake wa Shusho na niĩ Njambi wa Njaũ hihi nĩ waigua mũndũ akĩũria gũkũ nĩ kwao mwene nũ kana ũrĩa ũtigirwo nĩwe mwene nĩtũnyitanĩre na thukuru wa ACK St Andrews magĩtũrehera rwĩmbo rwao rwa kĩndũire rwa kũũria gũkũ nĩ kwao rwa kuonania atĩ Inooro TV nĩyoete Gĩkũyũ na gũthomithia andũ Gĩkũyũ wega. Kwĩragwo mwana wĩkĩo ndagaga mũthambia nake mũndũ mũgĩ akoragwo ekĩguni gwĩ bũrũri ona kũrĩ mũingĩ ũiguaga mũndũ ingĩ ikiuga atĩ gĩthomo ti kĩo thurwari kana gĩthomo ti kĩega rĩu ndĩrenda tũnyitanĩre na thukuru wa Kolanya magĩtũrehera irebeta rĩgwĩtwo Kuna Nuru Gizani rĩrĩa rĩrahinyĩrĩria bata wa gĩthomo bũrũri-inĩ no harĩ mũndũ kĩũmbe. Unasoma yanatosha ya vitabu na kalamu, umefika kunyonyesha pia kulea fahamu, yabidi kutamatisha hiyo yakowe elimu, nataka mie mahali wacha kunichelewesha, kuolewa misitaki ninaitaka elimu, elimu kwangu ni haki kuikosa kwangu sumu, mapema ni ipateni bado kama kufariki, loriba ya uzeni kuipata ni na haki, chaolewa msichana upende na usipende, elimu ndo ufunguo kuzifungua nafasi, elimu waiko sao maisha huwa nukusi, wakanyang'anywa na vyao vikaliwa na mafisi, elimu kweli ndo njia ya kupata ufanisi, manufaa si yaoni ya elimu unosema, kazi yako ni jikoni kupika nyama na sima, na kwenda maji mtoni na kisha kuni kutema, haya yote majukumu hayahitaji kusoma, kusoma mimi nataka nipate kuelimika, nijue mengi hakika wazina yalofichika, ndoto zangu kutimika ni watibu mahuluka, sitotaka kuteseka kwa kukikosa kisomo, kusema nimeshasema na katu sitorudia, masomo yo yatakoma mumesha kutafutia, ama kwangu utama kupinga ukizidia, kwangu wewe ni amana ukatani kunitoa, heri kamba kujitia dunia kuiondoka, nepuke huno udhia kote waja kunicheka, langu jina kutojua jamani kuliandika, maisha bila elimu heri kuzimu kuenda, ya kitanzia tokapi mwanangu hebu nambia, mimi mekosea wapi kwa mema kukutakia, faida ye kwani ipi elimu unolilia, nambie utapatani mabuku kuyabukia, manufaa ye siyo siri mabinti kuelimika, mfano we daktari alokutibu hakika, sisahau mawaziri kwa kazi wanosifika, mwanamke akisoma huisomea jamii, mekupata mesikia ulosema waziwazi, manufaa ye menambia yashinda ng'ombe na mbuzi, mebadilika dunia kupinga katu siwezi, soma uwe utakavyo, elimu muhimu kweli,
Elimu kweli nitakuangaza maishani, watoto wote sawia, sibague asilani. Ndoto zao timizia, kwa elimu kuwapeni. Maisha bila elimu ni mchana bila jua. Atumia rimwe mahika ni maringanaga na mundu kumahura, na angi makaringana na mundu kumeka iondu ihana ithigithanio, eto niguo magicietaga ithigithanio. No uyu ni akinyire handu akinoga, akiuga we Musa we ndukuhura ringi na ndukunjika iondu icio. Rwimbo ruru rwandikitwo ni mundu wetagwo Daudi Kabaka, na riu tukuinirwo ni Kagumo Teachers Training College, nigetha tuone uria atumia makinya handu makagio camba makarega guthigithanio.
drop of rain is like a sudden knock at the door. Unexpected, yet often welcomed with a smile. It can brighten your day or ruin your plans. It can make you laugh or make you sad. Whether the raindrop is moving fast or slow, or is big or small, it always gets everyone's attention. A raindrop contains many secrets. It is a bubble of anticipation and surprise. It cleanses the earth, feeds the flowers, and fills the holes. The raindrop is never silent. It bangs on the roof, spatters on the window, or splashes into a puddle. A raindrop, Vanju.